Kijongeza akazi kitwo. Ifa tujye kubyina. DJ boss uretse. Indi microphone iri. Hano harimo abageni. Namaze ko ruhande ndi wahagarariye. Mumeze neza. Bazadushyiremo akarimbo k'ingoma tuvuga uko bimeze. Tugiye kureba urushuti. Twakubundi ushumubyiruko. Twagiye. Amazina y'itare. Yehana Esika. Raise. Ubundi muri filimi niho hantu ushobora gukabya inzozi utigeze ugira cyane waruzi nabi ngiye gukoresha amahirwe mbonye ngiye kwiyakira muranyakira nka Barack Obama apana saa akuza amasari ndi muri bisi uzana urabizi neza munyakire ku buryo iyi video nzayereka mama kabaratisha n'ubu waranutse wakoze akazi mugiye kunyakira naho mutambonye mwari banyakiriye nka Sambo muri Zuby usanzwe mugiye kunyakira as if is Obama. Let's do it. Ngiye kwintroduce nimvuga ibyo ntakoze muri yangana mu koma amashyi twagiye reka twivuge urenda uvuga ngo wakwakira nka batakubonye ubundi wakubonye. Okay. No. Erega nta mahirwe tuba dufite kuzaba ba president. Murahita muhaguruka. Murahita mugira gute? Twagiye. Ladies and gentlemen, this is the best comedian from Rwanda. He performed in Kenya, Nairobi. He performed in Canada, Edmonton. He performed in United States, Nashville. He performed in Kigali, Karai. He's now the king of comedy from Rwanda. It's big. He's a boss comedian we have in Rwanda. He has a lot of money. I'm Peter Mafranga, make sure you to be one. Nagira ngo duhaguruke twakire Zuby. Ladies and gentlemen. Kana karimbo k'ingoma mu gishata ribo. Igiki? Arashaka iki? Igisirimbo. Kisa tumenya boyfriend wawe. Byanze bikunze niba atari umunaziri no muri muri abakongomani ndabakunda byatanye muri Kongo ibintu byose no kwiyaranja nta kintu kimwe kitari ibaze ko ngo president wa Kongo akoresha perime ya Zimbabwe muri ukuntu ko muri Kongo niho honyine abantu bava muri Kongo mukoma amashyi twumve nibatana ariko bafite ubusa ndabasoje cyane muri Kongo nigeze kugigoma mu minsi ishize DJ ko twakwishyura mu biki tugiye igoma mu polisi araduhagarika urabizi muti twara abantu bangahe batatu
aho ni igoma mwe nitonze noneho umupolisi araduhagarika ngo simama hapa turahagarara perime yuko wapi turayimwereka amubaza ibyangombwa turamwereka siranse turamwereka ibintu byose abantu bafite ibyangombwa turamwereka identite zacu aratureba urabona ko mufite ibyangombwa byose murabona nabaho gute ikibabaje si icyo hariya murabizi hari icyo bita kitu kidogo akantu gatoya ufata ukamuha kugira ngo ugende none umupolisi aramubwira ngo ndaguha 300 y'iki y'amakongomani 300 y'amakongomani yamuhaye sex agomba kumugarura ngahe 700 ikeneye kumenya abantu bari mu gitaramo aho bize none yamuhaye umupolisi arayafata buri shanje y'amafaranga ngahe 200 polisi anatekereza ngo sasa jama ngo sina change igiswahili cyagikeye bako nari ngiye gutabara ntabwo nari nkeneye kishi nari nkeneye kurira kandi twe muri famiye zacu iyo umunyamurenge yapfuye n'uriro bavuga ko ufite amafaranga ngo kurenura kurinde icyo gihe n'umupolisi afata amafaranga yagomba gusubiza nde wa motari anamureba urashanje aramubwira ati ngo najua wacha nikuonyeshe kitu kidogo ngo wewe ufanya kosa ya ingine ladies and gentlemen mugeze neza cyane hano harimo abana b'abakire wanyu babishyuye bamuze kureba ndogo n'umugabo how are you umeze neza ko nta kintu muri kunywa muri abakire cyangwa muri kujijisha okay here I have my guy come here umukomera amashyi yanjye cyane yakuzikira comment tu t'appelles il s'appelle Zawe où habites-tu? Quartier neuf ya wapi sasa? Quartier neuf c'est qui? Gaga mumukomera amashyi cyane kandi ako munyamano ukuntu abana b'abakire baba bari sexy iyo bwicaye ubona hari ikintu baba bategereje come here English or French? English. Thank you. I don't want to suffer. Abantu baziko neza. Let me help you. Escape. English. Est-ce que quel est le jeu qui a préféré? Amasimesh. Waramubwiye uragongoreye. Rega. Zabaho nabari ko tubeho. Kamuye. Umukomera amashyi ntasa neza. Uyu nguyu ni big brother wuri. Comment tu t'appelles? C'est qui? Elio. Musique préférée? Amapiano. Can you dance? Can you try? Ntabwo wagerageza. Amashyi menshi cyane ko hano abakire bari hano. Hari abarimo baravuga ngo twe mutatubonye. Abantu buri gihe bo muri 5 no mu 10. Ntabwo biri hano ubwishongozi n'abana b'abakire sibyo ni ibiki. Please, nimba umwana w'umukire tugomba kukubahira kuri iki? Siko bimeze. Mujya mubona ibihano by'abana b'abakire. Bitandukanye n'ibihano by'abana b'abakire. Umwana w'umukire yakoze ikosa saraza. Eyo. Yes.
Ibo yikubise. Ibo yikubise urayinjije n'abira. Ibo yikubise, ibo yikubise, subira ukubite. Baba siri mu mwana. Ibi byose nuko nanutse mwamboneranye. Okay. Urabona ibihano by'abana b'abakire bitandukanye n'iki? Abana b'abakire. Hano tuba dukeneye kumenya abantu turi kumwe nabo ngiki? Wariganye na papa. Ntabwo bituma uza gukina mu gitaramo cyane. Asoni uri inyuma. None abana b'abakire bakoze ikosa. Tuvuge yatinze kuryama cyangwa yakinye PlayStation mu masaha atemewe. Ni nayo makosa bazira. Turi simple nikumva yanze kwitaba Aunt Coco from London kuri Skype kandi papa yari amubwiye ko ari umuvugisha. Uburyo ababyeyi babahana birifana ibyataje. Mubyeyi araza akavuga Elio VSC urabona ukuntu uri murahindura amasheni byo wigeze uryama ejo nabwo warabikoze nta kindi gihano naguha ndababaye cyane iriya vacances nari kuzagirira Dubai na mama wawe hazagenda murumuna wawe kubera ko ari unyumvira nta ngora ikindi kandi uriya mwarimu wakwigishaga koga ejo ntuziga baranyumvira ibyo bihano mwana ihita ufata uko wakuze ibihano byo mu bakene ni mubizi iyo wari bukorope saro aba ari nawe umeze uriya muntu ubwo buzima yabubaye twikomera amashyi abakire bari hano tukiri abana twari abakire abakire n'iminsi igira nabi ntabwo ari uko twahoze noneho hari ukuntu abana b'abakire biyemeraho twebwe dufite manete twebwe papa azatujyana muri siporo muri weekend bavuga ibintu byiza gusa twebwe papa agiye kugura Range Rover kuko twabaga kibaga murazi mwatahuye aho ni bo abana b'abakene tuba turi aho ni tuba tuzi bibi tugerageza kumva ko ari avantage natwe nanjye hari urwana rwaruraho bita korode nibo bana bakene byataje kidakivuga ibyo se birarenze ngo natwe papa urwaye diabete Ambassadors, ladies and gentlemen. Mumeze neza. Ibintu biri buryohe. Nimba uri umurundi kazi uri hano ikomera amashyi. Udatwenze. Uriya babwira akantu k'ubwenge. Abantu batabizi ntabwo ari ukwiyemera. Mfite masters muri ethique. Muki? Mu myitwarire. Reba umuntu ungana gutya nawe ananiza imyitwarire. None tuza mu Burundi. Buriya impamvu abarundi kazi ntekereza babise abarundi kazi nuko bakunda akazi. Muzabire abakobwa b'abarundi kazi bagira umutima. Ndabeshya tubakomera amashyi niba ntashya. Impamvu babise abarundi kazi nuko bakunda iki? Akazi. Bivuze ngo kubera ko nanjye ndi umunyarwanda nkaba nkunda iki? Akazi. Ndi umunyarwanda akazi. Inde wewe? Sandis kite ndiki? Naterese umukobwa w'umurundi kazi. Ndamubwira urane muri relationship iri gutangira ugerageza kugenda gake, sibyo? Bamwita bivuge. Ariko rero yaranatuye ahantu kuri za Nyakabiga murazi. No, namubwira witwa nde? Baranyita Kige. Murabizi bavuga bagira gutya. Abo mu Ngagara bagira bati. Abo ku Kiriri barari. Hari umuntu ku Kiriri hano. Bikomera amashyi twumve. Bariya ntabwo ari ab'imwara. Abantu bo ku Kiriri bakora siporo. Trust me narabibonye. Maze icyumweru hano. Babyukira muri siporo ntabwo mubizi. Hari agasozi gasa nk'akazamuka. Buri wese
ujya kumukumva umwana arimo arabwira papa ngo papa duga mu Rwanda ntabwo ari uko bimeze. Mu Rwanda siporo buryo ikorwa n'abahageze. Iyo abana ari 30 ntugashyiremo ubwenge n'abari muri siporo barwaye diyabete, nta kindi kintu byatuma umuntu ava mu rugo akajya kwiruka bingana gutyo. Noneho Burundi kazi bita kigeme, namwe akigeme iki kintu ubona cyazaduteranya nawe muri uru rukundo rwanjye nawe. Of course nagomba kuba iki careful. Uzi uburyo yansubije Abarundi kazi n'abana beza ngo nje rero ntabwo ngorana ngo hajye uraba ikintu kimwe wacirinze ngo tworambana imyaka yose. Ambira kigeme cyo n'igiti ngo ndanga kwanga muvuga ndanga umuhungu ukora ikintu kimwe gusa. Namwe ni giki ndanga umuhungu usiga muri bari. Navuga subona amafaranga nabana afite yo kukujyana. Tugiye gutangira. Are you ready? So I'm the host of tonight, Mumamira Masi, ladies and gentlemen. Kumupaka wanyu na ahantu heza ariko hatoroshye. Namwe bajya bazabira bibazo. Tuza ntabwo twaciye ku ndege. Ngomwiki? Chakundege gute. Uwo muntu uvuze gutyo ni ariko abantu mu Buyenzi kuki mutajya mu Buyenzi? Mu Buyenzi mwahatahuye. Buyenzi niho hantu hari ubujura buteye imbere muri Promax. Twageze ku mupaka umupolisi arambaza ikirundi kiragoye si kigoye tubari muri bisi irimo bari abakomediye bose gusa ikintu yambajije haje abasitari bakomera amashyi ni mugufa ariko ni umusitari. Amashyi menshi cyane kuri Zawe, ladies and gentlemen. He's the best comedian hano i Burundi. Abakomediye b'i Burundi wagira ngo bashinzwe umutekano. Kuba yamasaha muvuye umva akantu kananiye gutaha. Umupolisi arambwira noneho ukuntu babaza mu Rwanda mujya maje abapolisi bo mu Rwanda ushobora kugira ngo nabo bafite insengero bite turi kuri antene hariya murateresha kashe nimba hari imizigo mufite barabasakira ari imbere nta kibazo mwakomeza. Karibu mu Rwagasabo aho amata atemba mu buki. Amashyi menshi cyane ku bantu bakunda u Rwanda. Ariko i Burundi byarananiye. Noneho ikirundi gifite ukuntu kidahura n'ikinyarwanda sinzirwa mu bizi. Mu afande mukuru y'isaza yegera bisi twari turimo ahita avuga ngo ni worongoye ino bisi. Ngo ino bisi sha utavuga wa musore. Ambwira nje ndo mukizwa. Nta muntu rwose wigeze urongora ino bisi. Ibintu namusubije sibyo. Baca baranyongorera ngo ni ukuyobora. Muri rero Abarundi n'Abanyarwanda ntituri bamwe. Abarundi ni n'abantu bakomeye. Kijiji muramukunda. Arafise na show mu cyumweru gitaha ku itariki 20. Mwese muzitabire sibyo? Abarundi akuntu baturusha aha ngaha bahita gute? Kubera cyatari ku Munyarwanda muri ikunda twe mu Rwanda ni mu mavi abaye hano Abarundi mwamenye Icyongereza. Dufate sample ku Barundi bazi Icyongereza bari hano. Igo abavuze babazi bro ni mama faranga ariko ibi ni ukurenza 100 manu ndi mu bice n'iti cya 30. Ubwo urambwira ngo 70 uzayangaza. Tugiye kwakira umukomediye wundi rero kugira ngo tubuke sibyo? Nivuga duga nawe uravuga tuza turi bake ariko beza sibyo? Ubundi comedy iri class. Comedy ntabwo ijyamo abantu mwikomera amashyi abantu bakunda komeda bari abasirimu. Ni mubizi
abantu bavuye muri show za comedy ikintu kibatandukanya n'abandi bantu muri show ya comedy musohoka umuntu akahita kubwira biti ihagane wantu wengera ku ruhande none urafise akazi wize bikisha nize finance hari mubyara wanjye washinze banki ejo uzandutangira ni networking ko yakara abantu babasiriye ariko uzaje muri ziriya show z'abasati murasohoka mugisohoka umuntu wari uzi ko ari umukire none bose wandondereye sex akataha ariko muri comedy baradrivinga ndabeshya. Let's proceed ko buri wese yaje n'imodoka. I hope so. Umeze neza ko mucenga abadivorce tugiye kwakira undi mukomedia ibintu bigiye gutangira none sibyo biraryoshe cyane duga mero liste y'abakomedi bara none abagufi amazina ntari kugaragara tugiye kwakira uyu mukomedi uri mukomedi uri buzano umutera kabaraga sibyo bose n'abahanga bose n'abastar sibyo tumutera kabaraga amasaha cyari kare igihe bafungira n'itukizi ino bafunga jyanisha urambarire gasore bafunga jyana no polisi yarambwiye mu Kirundi ntabwo ushobora kumenya ko umuntu ari kukubwira nabi uwo polisi ku mupaka yabonye nari kumva ibyo bintu afati bayita impoho agira gukino none uzashikira he namubwira mu ngagara yiye kwibarabara ry'ijana ugiye Tanzania ugiye Burundi none ari ukuntu babaza kuzamara isi ngahe narabibonye yambajije yanunze imbunda neza n'isi imbunda yirahaga none uzomara isi ngahe nyuma y'isaha ebyiri ndabagarutse afata tugiye kwakira umukomediani wa mbere ndabizi ko mumukunda yarakoze cyane ariko abantu banini uzutanavuze ajye mugira ngo isubire gaso umuntu wakwambitse n'umuhanga umukomera amashyi umusaza arasa neza haguruka uzi icyiza cyo kuba umusitari uri mugufi abantu bose bakugirira impuhwe niyo waba ufite amafaranga abantu bakugirira impuhwe ubu gasore nasohoka urese aramubwira gasore afise itike ariko twe nka muri uri muremure mureka tukibura aka kanya gasore afise itike ese muvuye mu kiriyo cyangwa ni ubukwe nangahe naze gushika mu utuye muri karitsiye isororezo ko mukomera amashyi musaza bayajyana ariko uretse ko batuma mu minota mikeya n'umutipe yabifatiye baranumvaga mu gikari nababaye tumuraza ukabeshya abantu ngo bana mubakire ngo ntibababona wowe urakeka tutakubona none wariyishashe se buriya ari bye n'uyu nguyu mwana w'umubakire ni mujye mwirinda ibimenyane ntego ture reka mvuga akantu gatoya si ngaho turi sibyo njye nawe kubyibuha ariko uretse ko abantu nyine n'umutima ngo iyo byibushye bava mu gihe genda tekereza wananuka ngo warwaye kwashira n'ikuba wakwambara nabi ngo karakenye wakwambara neza ngo kiriye tugiye guhera ku mufungo ko twambaye nyene oya bakwambitse ariko bande bagabitse ariko uzikona umuntu w'umugabo avuga ngo ndashimira abantu banyambitse inde muze kumva hano abantu bafite company hano company okay reka tureke nta kibazo mu Burundi hariho okay reka dufate limited tuzi ikikora reka dufate company nyinshi ishaka kwamamaza aka kanya umukiriya aba yari hano akaza kareba n'umugabo yamureba sayiza akamuzenguruka murakeka yakwamamaza iki njyewe n'uyu mutipe twese tuvuga urugero turi abasitari sibyo icyo kirambo gisawundinga nabi ariko tuvuge iva n'umusitari sibyo
nanjye ndi umusitari tugiye kwamamaza bikurikiranyije n'ukuntu taye zacu zimeze zirahita zivuga buri wese icyo yagira gute yakwamamaza urumva uretse umugabo n'igihe watanguye utamumeretse igihe watanguye utamumeretse ingene imeze urabona nakwamamaza nido uyu yakwamamaza iki nido urakoze mugabo ariko nabona mugabo isumu amashyi kuri iPad si isumu umuti w'imbere ba muri iri gihe ushaka kwamamaza urugero rwiza rw'umuntu wishwe na kwasi ariko asa ameze gutya umama mbwira nta bantu muzi babyibushye none se reka mbabaze ntabwo turi bushyire mu bwenge bwinshi saba ba muri Zuby igitaramo ni icya Zuby Ivan yavuye mu Rwanda azanywe na Zuby ninde mukire amasenaje uziko aho bigiye none uyu muntu abona yagishura defo y'umutipe umwe ariko defo yawe ni imwe yego naje hano njyewe mugabo komite y'inkina muri salo mu rugo n'abavyeyi salo y'abavyeyi gabanya uyu mugabo wambaye neza yicara yari ari Kigali yicara ariko mwana bashiti bakajya kumva iva bimeze bite wanyereje mu bicu bikakwereka uri ndunyereka wanyeretse narayakorereza unyereka iki abanyereka iki mbwira ngo mu bicu binanimerewe nabi wimbwira ngo uranyereka ariko tutabeshye habuze telefone hano hagati yanjye na Ivo wakekana ngo wagira ute uretse kwitona tuba tugomba kumenya abanzi baje mu bitaramo byacu I'm sorry sir niba mushikiwe naramukunze ntabwo bivuze kuza mu gitaramo mu giciro cy'igitaramo ngo wowe hejuru y'ingofero yanditseho Toyota uri umukanishi se uyu muntu uri gutunganya ari Burundi ni Burundi ntonyunganyije n'Umurundi uriya nta pasiporo afite wowe urayifite abantu bafite pasiporo ni bamanike nitujijishe hari ukuntu umuntu aba yambaye inkweto ukamenya niba afite resepasi abantu ba resepasi ni wabaye bro ufite pasiporo ufite ikihe cyangombwa uretse kuba tukubona nk'umuntu amugukomera amashanyarazi urati sepite ubu niwe wemerewe kujya kuri ambasade niba uvuga ngo ufite ikibazo ni muri village umudugudu bawita gutegereza chef de zone akabantu bari hano mwese murasa twongera ngo so n'umwe murasa neza akakuzibonera abana b'abaturanyi barasa siba ni iki kingiye nawe duhuriyeho ni iki nibura basi ni iki kintu mbona duhuje ububwa urasetse ububwa burahenze none se nimwaje kwishyura ububwa ukuntu ububwa buhenze mu kinyarwanda baca umugani imbwa zirarya abagabo bararya umunsi urumva imbwa zidakize amashyi ku hari umuntu wari urambwira hano mu gikari abarundi baca bafite umuduga mwiza ariko nta muntu ugendana amafaranga mu ikofi ninde yafite tureba ngo niba banafite nibayatanga ninde yafite amayatanga mufite amafaranga nta kintu afite kandi ngo muti wamaye ariko mujya mubona ukuntu ahandi hantu muzima mu bahanzi b'abarundi n'abanyarwanda bakiri abakene buriya komedi bamo ubwenge amashyi wako bijoshi na ntabwo wareka amafaranga ubona nayo umunani ukundeho iriya nta kinyangamana noneho nzi Burundi hari ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro uzi ko naje Burundi nanutse kubera kuduga kw'ibiciro nanjye nkaba ndimo ndabyibuha nabonye ibiheri byarazamutse si byazamutse zagiye ku bihumbi bingahe
Shana n'umwe bavuga ku sukari. Kubera cyo Abarundi mutibana ku isukari. Itera diabete. Bose witwanje. Gaspar. Ambayisanzi zagera gutya marembe. Umukomera gusa. Ariko rero isaha kimeze nka zimwe bamanika mu nzu. Ja isana wangali kiza nimukatubeye. Ariko wambaye isi silva. Twitwike turebe. Ntabwo yibuze kumusara. Okay. Akino nza ari phobia ndi kwa. Namahera bakira amahera muki. Merci. Umukomera amazi. DJ. Urabona muri Kongo iyo umuntu ari umukire barabimwubahira. Siko bimeze. Mujye mu ndirimbo zo Kongomani. Mujye muzumva. Nasalimia mkubwa fela. Amazi. Mujye amazi. Nasalimia Tantine Coco. What's your name? Benny. I'm Sam. So Benny, where have you been? Umurundi wachichoneza mwitamo wabazi. Murachiza wakatwaje. Twarize mwana. Abazi chongereza n'abagezemo. Hi baby. How are you? I've had a very sentiment chongereza cy'abana. How do you make it? I make it good na confidence. How do you make it? Basubiza mu kineta mu 5,000. Okay, ikizamini cyoroshye. Ndayafise. Okay. Emwitozo uzana uraniranga. Kiri kumuramuzi. Muramufa. Kiri kukubera ubugufi. Emanzi nabo onyanze Fulgence. Ngiye kuba ikizamini cyoroshye. Umurundi wiyamini. Ngiye kuba ikizamini. Umuntu ugitsinda na mwase 5 miliyoni y'amanyarwanda cyangwa 10. Bitewe n'abari umuhungu ni bibiri. Niyo gushimisha umuhungu mugenzi wanjye. Ubu byarivanze we muri kwitora. Kwitora. I don't know. Mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi muvuga ngo ki? Abyazi? I don't know mu Kirundi muvuga ngo batajya kubuzi. Oh. Nana music. I don't know muvuga ngo Kinyarwanda mu Kirundi. Nta muntu n'umuze I don't know how. Ahantu hose magaze nta n'umwizi. Duza twombe. What's your name? Do you have a boyfriend? You don't have a boyfriend? Come forward. Mukoma mashima. Ibintu bimo biraza. Mudukomera mashi. Okay, nebari. Wow, mukoma mashi. Musupport ngebuko bikoyi. Abiri wahaje. None se ibaburetse. Mane bagoye amafaranga ashaka umugore. Dukomeze tuyeshimana icyubahiro. Iyi eglise mu Rwanda mwayibonye. Dukomeze tuyeshimana icyubahiro. Iva baye pastor. Ariko munyabona ukuntu isi itari fair. Nta muntu umenya ikosa rye, nta muntu umenya ikosa rye. Nagiye gusura umuntu muri gereza. Nikumva? Iva. Kuzimana isoni. Naimama. Oya kuzimana isoni. Ntabwo ukota. Kuzimana isoni yakire mugabo, akire. Amashimesha cyane. Nari mababwira. Iva. Nari mabwira abantu. Bagira abonye. Turi gukora amafaranga yo kubaka urugo we. Mujyabona ukuntu abantu bose babumva bari mu kuri. Ni mu byaranje bafunze. Ako nshaka ikimana. Umuntu bakomediye bari hari abavuye mu Rwanda banyagisomande banditse ubu nige waje kurwanya gusa. Sikizana abantu bize usekejwe n'iki muri baki. Uwo mubyaranje nagiye kumusura. Byari ku cyumweru no musisi dimanche. Uzaba muri gereza abamisengero na Roma. Umupasiteri arahaguruka. Haleluya.
ubwo baba baramufungiye nko kubaga umuntu. Haleluya. Mwikirize ntabwo mujye museka mwene ibiye ritusenge. Haleluya. Hano hanze mubona ibyaha bimaze abantu. Ubu mbabwira mwihane ukibaza we bagiye kugufunga ugiye nko muri mentorship. Reba umuntu arafunzwe ariko ari bavuga ngo hano hanze ibyaha bimaze abantu. Yenu ndebera kwa muti pari tayari kugira ngo twintroduce umuntu wa mbere. Go check on me. Sister wanjye. Ukunda umuhungu uri romantic. Ukunda umuhungu uguha amafaranga atabajije impamvu. Ukunda umuhungu utabyibushye ariko ufite umutima wagutse. Ukunda uri umuhungu ufite masters ariko utajya ubivuga. Ukunda umuhungu ushaka kuguha amafaranga ntakubwira n'icyo yakoresha. Ukunda umuhungu uguhagarara iruhande gutya. Utuye kumenya ahantu utuye ndamenya iminsi tuzamara. Utuye uyikomera hasi. Hajya umanukaye ukajya ni hafi yo ku Buyenzi. Okay paji ukunda iki si yose niba uri hano nka musaza we ntabwo bituma umvugiramo. Iyi ni show yanjye sibyo? Okay emandishe ko mwagiye mureka koko kose barata ukunda umuhungu umeze utyo ubyibushye cyangwa unanutse cyangwa uringaniye. Hari ukuntu umuntu aba unanutse ariko afite gahunda yo kubyibuha. Ukunda umuhungu umeze wow ukuma amaso ukuri kose ntabwo toute la vérité. Uyu mwana yarize mbese mbibona ibintu byose utekereza ntukabibona ibyo bizatuma utera imbere cyane. None se umwana wa mbere wumva azamuhungu cyangwa koma amaso. None se wakwemera umunyarwanda nubwo benshi tuba dufunga umutwe? Umunyarwanda n'umufuko. Ukuri kose si ngombwa kuvuga. Uracyahagaze ukuri. Amashine cyane kuri sister wanjye. Are we good? Reka tubaransinga ibihande. Mumeze neza? Aho wicaye nk'abari muri aniversary. Mutegereje keke? Hi, how are you? What's your name? Inde? Belake. Mama Ines. Ufite umuntu? Hey, what's up? How you doing? Never move on so on session. Wait, we're not. We'll come around because Aratwishe never ninja wakuzanya. Agaranga ibintu byakomeye. Icyo tuba twabishyuye. Iyo nje namuca mu kindi gihugu nubwo uri kujya kure yanjye. Cyangwa ukabona iruhande niho ubona urinze ntagaragara ariko arakwishyura. Umwana wabwiye gutya buriya hari ikintu kiba kimukwiye. Bigutumira ngo mushinzwe sekirite ugataha nta muntu ukubise. Ngaho ngero barimo ari benshi. None se kuba uri muri priya turi kubibona. Ushobora kubera umuntu uri muri priya
ndagusubiza ukamenya ngo uyu muntu arakodesha cyangwa uyu muntu aba mu nzu ndabeshya murabyita gute gukota nanjye ni umumetisi papa n'umurundi mama n'umunyamurengekazi byari ivansi niyo mpamvu kuri aniveriseri yanjye bagira igisiriro mama yagaje papa none se ushimishwa n'iki mu buzima no kurya ushimishwa no kurya hano ni muri VIP urabizi ahantu wicaye urahazi ariko ibyo ntibisa ibyo utuye muri karitsiye ubuyenzi Kabisa kuruka tuhoberane aguruka umuntu aba agomba guprofita akari abantu babanye mu nkambi aguruka duhoberane mudukomera amashyi twabanye mu nkambi meze bite mwana maze kuzamo amakuru rero nise twariganye mukomera amashyi Kigali ariko iyo kuri visite bamusura abarundi murakana imodoka zirindwi muri visite ziba zije gukora ibyo ni anti ngo amenye Rutarama ngo ringira totanze ngo muca muborerwa mwese cyagiye mwaranyirukanishije ariko sibajya mubwira ngo nagahungu k'amafuti uze si wishyuye niwaje kuragahungu k'amafuti ukuri kose. Ladies and gentlemen, tugiye kwakira umukomedi wa mbere w'i Burundi muramukunda uyu mutipe afite seve abatipe hano mu Burundi baba